Tikulandireni ku program inanso ya Ha Game pano pa Zodiak television. Program ya nkhani za masewero imene mabweretsa atsikana komanso amayi osiyanasiyana. Timafuna ngomva zokhudzana ndi mbiri yawo akupanga chani komanso kutsogoloku tiyembekezere zotani. Dzina langa ndi Aida Mwambazi ndipo leroli tikheli kucheza ndi mmodzi mwa osewera masewera amene a volleyball amene ndi Takondwa Ngulube. Tikheli kuti kumva kodi iyeyo wasewera volleyball kwa nthawi itali motani komanso pokhala mwana wachichepere kutsogoloku akuona zinthu zotani. Ndife tikheli limodzi kuti mutsatire bwinobwino program imeneyi. So mene ndi manene kuti program yathu leroli ndi Takondwa Ngulube. Takondwa ndakulandira program yathu. Thank you. Moyo bwanji? Moyo bwino kani. Nese uli bwino. Thank you. Mwina utha kugawana nafe kuti career yako ya volleyball inayamba liti? Okay, career yangu ya volleyball inayamba mu 2020 for the Gems Volleyball Club ku Blantyre. And I was 13 years old at that time. So when my mom used to go to training, she used to take me with her, and I'd often watch her. And then I just grew accustomed to it, and I just started playing with her. You said you were 13 at that time? Yes, I was 13. How old are you right now? I'm 17 years old. You're 17? Yes. Too young. Kwa zaka zinokha kusewera masewera amene wa volleyball. Ungatifotokoza kuti wakhala mwina ulendo otani, the journey in volleyball zakhala zotani? For the journey in volleyball, I would say that it was really nice for me. I got to experience many things. For example, at the Gems Club, we won many tournaments. We were the champions for the Southern Region Volleyball League. I got to attend the Region 5 Youth Games. Really? That were here in 2022, and that was amazing. What was the experience? The experience was good. We went to the camps. The government did take care of us. The food, the facilities for training, they were good. And we got to meet people from different countries, which were really nice. Zimbabwe, Botswana, and the like. And that was really good. And meet other friends here from Malawi and broaden our friendship in volleyball. So that was really good. Mwina ku volleyball ku umaswera position yanji? Zimachitika ndi chani? Because mina ambiri mina volleyball jamangoyionera patali. Amaonanso anthu osiyanasiyana samazokwenikweni chimachitika ndi chani? So in volleyball, I play power. I'm a power, or some might say wing spiker, or some might say outside hitter. And basically, I should say all the positions. So like we have a setter, we have a libero, we receive, we serve. There are many aspects in volleyball. Of course, people just come and say, sport in your pwega. It's a lot. You have to put a lot into it. So the serve, the reception, the set, and then the spike, muninzelu, so many more. You have to be smart if you're gonna play volleyball. Mina zelu zake zinabwera kumbali yanji, mina antafuna ngomvetsetsa. Zelu zake is just like kumaona court muja, like kumaona ma space, reading your opponents, kuti apapa game yao ilibwanji, that type of zelu. In terms of mina ku munthu amene akhale otani, fuka ndimatha kuona mina masero amene amakhalira muja umatha kuona so mina ndi height kuti mina ndi height zikhoza kugwira munthu amene ndi wamfupi sizingagwire zimene zimafunikire. Actually, but some people might say kuti munthu you have to have height kuti kusewere volleyball. Yeah, it must be tall. Yeah, but then when you look at volleyball here in Malawi and you see the teams, you see anthu afupi, but it's about the talent. Kuti how do you receive? Because you can be a libero, because liberos are like in charge of receiving, or you can be a setter, where you like set the ball for like taller people to hit. So even a short person, you can be surprised how high they jump. They can jump higher than even a tall person. So I feel like it doesn't really matter about height. It's just about your skill and your talent and your zeal for the sport. In terms of growth of volleyball in Malawi, utha kufotokoza bwanji because you said kuti unamba mu chaka cha 2020. Kupomafika this is 2025.
ungasiyanise bwanji growth ya volleyball makamaka kumbali ya tsikana? Yeah, there has been exponential growth, like a big growth, because when I was starting the competition, there was no competition, especially in the southern region, where you would say that there were only 2 volleyball teams that for women competing against each other, and like that you can't build experience or anything. You're just, you know, stagnant. But then now you look around and you see so many teams, there are 10 or more now, even central region, southern region, even northern region. And then when you come together and play, you see like many teams, and that's really great. Unali ku southern region, pano uli ku central region. Yes. Kusiyana kwake ndikotani kwa mene masoya amene wa akuseweredwera like ku ladies volleyball ili bwanji di kusiyanisa ku southern ndi ku central kunoko? There's a big difference, like a huge difference ku southern region ndi ku central region. Koskono kuli matima mbili. So agama, when they play against each other, they're building experience. So I need the experience, like there's more talent here than ku southern region, where like gems doesn't have any competition, because most of the teams, the ajina Mubas, ajina Chanko, ajina Kobe, like it's the same people. So the experience is kind of like low compared to here. Kumbali ya ana ena mineso ali achichepere, because watiuza kuti mina ndiza ka 17. Ukamayang'ana so ena ndi ena ukuona so kuti aliso ndi mwayo umene otakhoza kupita pasogoni masoya amene wa volleyball. Yes, speaking of this, even same region 5, they were like, it's under 18 if I'm not wrong, and there's so many young players that are like 14, 15, but you see the way they're playing, it's amazing. Like you can never think that somebody as young as that can play like that. So they can do it. When they grow, they're gonna be better players. That's what I believe. Apart from volleyball, you also school? Yes, I do. Where? Right now I just got selected into the University of Malawi. Wow, congrats. Thank you. Makolo tsopano mina amatengapo gawo lanji mina kulimbikitsa kuti uzilimbikira masoya amene volley, because I know kuti ambiri makolo samakonda kulimbikitsa nawo, amanena kuti mwana apangeke iza school yazikusokoneza ku school zamasero stazisiye sizingapite patali. That's true. Maya ako kapena bambo ako amanenapo chani? Thankfully amanga so amapanga za sports kwambiri. So thankfully amandipanga encourage kuti ndizisewera volleyball. So without her I feel like sport indikanayisiya because abambo anga amanena kuti ndipangiza school. Amalusa kudero kamabwera ku volleyball. Yes, upindula chani these minutes. Exactly. But then I feel like ababa napanga coach kuti volleyball is also part of my life. So you have no choice but to support me in it. So I do school and I do volleyball as well. Utasankhidwa recently kupita ku Unima. Anachira ndamotani dad kutenga kuti amakukakamiza kuti uzipanga za school. They were overjoyed. He was overjoyed. Anasanga kwambili like a lot. Like till this day ama nena be mwana wa Unima daily. Yeah, so I feel like now he's seeing good I can do both things, school and volleyball.
mwina ukamayang'ana amene ikuseweredwa ya volleyball ku Malawi kunoko ndi timu itiyo imene umayipasa ulemu nena kuti in terms of volleyball akuchita bwino kumbali yawo ku ladies? I'd say that's Wolves. Volleyball, yeah. Kuti kwatakutenga vita kumeneko? Yeah, I can be happy, really happy. Oh. Yeah, that team, they're like champions, they're like big dogs, you know? In Malawi? Yeah. So the way they play, like you can't even imagine good team in Malawi. Yeah. In terms of role model wako amene umamuyang'ana ku masewero amene wa volleyball ndi ndani ukakhala fika amene unamba kwatsatira kale mpaka na panopa? In Malawi kapena like in Malawi komanso kunja, I'd say it's Vargas. I don't know if you know her. Yeah. She plays for Turkey. I can say that she's everybody's role model because the way she plays, her confidence, that's something every girl wants to have. And that's my role model. In Malawi, you don't have? In Malawi, I can't really say. I'd be biased, but I'd say it's my mom though. Pano uzivira ku school uni mamena kutenga. Ndi career yako ya volleyball. Uzipanga balance bwanji? Basitu, life is about juggling. So I can't say I don't know how I'll be able to balance it. I can't say it right now. When I go there, and this is the one I wouldn't even balance bwanji, but I can't leave volleyball out and just focus on school. So I have to have both things. So yeah. Pamene uvira kumabera program yathu, uwauza zotani atsikana anzako ena so ali kwa chichepere ngati wewe mwina asilira ndi mene umafotokozera za masewero amene wa volleyball. Apange zotani kuti school iziyenda komanso masewero amene wa volleyball aziyendaso? Okay. To the girls, omwe mufuna upanga school or volleyball, it's possible. You know, look at me, I was doing both school and volleyball, and here I am right now going to Unima. So it's just about ntimawanu, your passion, your confidence, you can do it. So if you feel like you can actually do it, trust you can. So yeah. Tatokoza kwambiri ibadzi program ya TV. Sikomo. Ndimene tutamalizira program ya TV ya game timacheza ndi Takondwa Ngulube modzi mwa osewera James volleyball amatifotokozera zokhudzana ndi career yake namba liti komanso zina zimene akuyembekeza kupanga ndithu kutsogoloko makamaka potengeranso kuti pompanonso akhala kupita ku school amusankha Unima zonse zakhala kunota zopanga balance motani timalimbikitsa atsikana komanso amayi osiyanasiyana amene amatenga nawo mbali pa masewero kuti ndi zotheka nkhani nkulimbikira. Ndithokoze kwambiri Hudson Bisani amene ali pakamera kuonetsa kuti chiliyonse chili bwino komanso ndithokoze kwambiri JJ Jana amene ali limodzi tsiku la lero kugwira limodzi program imene iteke. Dzina langa ndi Aida Mwambazi, zanikuonera Zodiak TV.